Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka jingjarangai uba mewari o dekhar na ka jaka suma na GMC Hospital na do ka laitrik unaitung arja arpenrio kala penlong yo kpa uba trailam shilla ha ka khat laitrik unaitung arja arpenrio bankin tu yela ukhun ba onwan phai no shala yeng namar kam dan kanu ka mukat duma persha yo uba mewari ude unong bot jong kwei ka truck ka ba mat accident ha ka step laitrik unaitung arja arpenrio ha Sonapur Assam ban lagate ke jingja unong nya ulakhlat no haba kren chikilat pathai khubor ha ke jingsin ran lang kinong yalam ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association uba trailam ulapen pau ke jing sngokhya baya ukhun jong o hadu menta ampal lap satya Ulaong bagat kum ka video CCTV la yu iyo ukhun ba umi marway na kajaka balara ban sumario u kata na GMC Hospital pad ampat tip she ay ulen. Nalor kata kumukpa ula kerpat ru yala ukhun balada udon chanu ru ba onwan pai biang shela yeng pad day bandan kanu ka jing tiang. Te ngawan ne ban tip sepi ya ka jingjia ba ukhun jenga ula kum accident haka light step kumba por last time te siya mulumula ka report barngate bagila pungkin di usia po MC to da hospital GMC hospital GMC tiang ta niemi lang step hala sautre nire pat kimi fa pat bahia aneng la po yang te ninam ba kat bengiwat non kerta yang tunggal kunjungi, lo kerta yang mei wari o kan, ni wari dangdon. Hangtang nilai patsa po kretri police station kemudian Sakamlu district Senapur. Hangtang nilai pagi polis kila bat iu bat kila lepo iu siapo Jongka district hospital Senapur. Tinggal ini hangta bat kila orang ini bat kila setispo. Angla pun kit iu daga ang bonjoe. Setispo GMC Hospital. PI ni rekod bagi polis seksi PI kim ai kanu ka ni na po district hospital tinggal lista hawe ke ka ka sa tri nginam lap kinam lap bagi resip ke don ka ke kam don nang tani ni la lamir la la lap kumit kedung tani phone sa kini di khot som ka MC to dan te ke beli ro na toy ban irap ina do kasantre bat mudre asing jadi tersak cete nyalam nyawat nginam lah. Terang dah asu perkat semua orang dah ngelak pasir. Terhadap nang dapat ngilabuh ya ke mesin no, mesin ngilabuh ya ke mesin hantar polis tengah mal tu tengah tu ada GMC. Tinggal pan ya kita cuma bakin air ya ke detail pokok juga di hospital one lembaga CCTV. Iklam ay. Hang dah kawai kesipat ni lebiang, mungkin lama ngapa kelah keprati. Jadi ay ni hendak pendai jadi kata CCTV. Ni ini siapa wani ka wanjoe. Ban umit pat wan polio 10 minit. Ban umit pat kata hospital umit hado. Cibje dia gitu. Tenala kata harus umit nanta. Kemudian ini susah saya. Tang ketaruh bagi air, dia tang ke bawah sini. Lembaga jinglet cuma bisa SP juga nombor. Jadi Pak ini beliau naduk kerja naduk ke unsur institution opus pada cara kenapa opus kira di angkat ini ini opus. Naduk kata kepo naduk dari si bumi haduk utang bisa untuk minum langsung saya. Entah. Ini bersang phone hang por wa mi phone kering. Kuma khandai spesial. Nang ta kasusah. To kumalasai ni phone biang kering to. Naduk kata kepo klem ring sodom ta. Tu tiga day kau teri kata bakaring tak phone kali kaju menu kata. Kali haduk gas kemit lagi kuma pra sting menu. To bro lami naduk sebiji nasi
mobile kering rupra majimin me te ko khanda sposin ye phone mo don hai to khalam sim phone ne te ko ma ga san jutri kuntu ki perlo ki phone ki on kering ka pa tang ba khalam sim phone ngam sim yang jong ni ye pa ki media ba pin sewa ban Thailand but Thailand nak banta jong ni phone jong ni ba ja ba pin sewa long ba don case dan wan phai na si wan mi no sa la ga jong jila la bi dan hang no ro an am te man usme nagal yang jong polis nagal yang jong kinam ba ya dang kata ba un no te man mi sa la don ha ba jila man sa jila la don po jila mi no si mo ba si Nagaliang kinong ilam bahak mat ke MCTODA kilapen pau ke jing diaw halwar ke jing bam shim khia ki bor sarkar ke jilla Meghalaya daga bapin pau balara ja ki bana ki wei ke jilla ha ke ne ke jilla ki kloy ban shim khia henry habaja uparado parasnampat hadu minta amsham na le ai to kumo ipa mende ke jingjia ha kalai tarik berai bengiau ar wat kunru ka por menstat lai jirin me ta kata ke jingjia rade ke jingjia accident Taki don hadu lain apa tak kali. Tak mur uai ulah pas away. Tu uai pat udah kelem mensawra. Tak ulah lain ulah di nak cayeng. Tak yang le kun jong i mama pat. Kila bangkit nak cepat kah community health center. Apa anda ya? Sonapur daki polis jongga katri polis. Ki bapai jaga traffic. Kila ira ibu setai. Tak bangyo ya ke fasit. Tak anda wan hantai apa kata ke hospital. Community Health Center, Port Sonapur, tekila refer no ya unu na cepo Guwahati Medical College Hospital. Dan no wan hantai pat te kipulit kila lebu yo do kena but dan kata apa ngimtip shu no kena uja cai. Te henry hadin mengilawat dan mengilatuan di te ngilapat ba hagway kasi da jingle jong ipa jongi ba kindu ya SP nompo ba dilale chakana po kana para police station ba khatri kilale hante ban request ban yo ban page kata footage kamera te hadir ba kila yo ban page kata ka ba kila lap ba ne kuna umi kumba chibeji sting sngi kuta umi no na nega hospital te tang itahi idon kata ga proof kejengyo i ke bakhadu kejong i iu nombara ni footage kamera padhadu unta pat ngimpat tip udon che Baba mi na hospital umi banu mi marwai na dan ba. Mi kakung ka footage umi marwana hoy ni le le jomi kem se todaro don AA pan ong ha jing le batkani re mar mi dan don apa ding kejing le wat i dun mentang impak shong thai te kani kejing ja na basiosi yemi namar ba update way to driver truck ba syaknya ini kali de kalau majindu yang ini bagi yang ngesan pada nyong bagi melak andre ngiskan ba lembar jindon ulai tracker bagi harap yang ini lembar jompi di social media di mana kedur jompi ba tip sak ni way Pakistan kenapa yo biang yang para member jompi dari ukuran jomsno jom state page jompi te kajingja kajong i kala pen jenjar lut ya kamta me ya gibaying gibahadu menta kita mesin uzukia bakim yo shu yo bo ikotony bade ukun bade humen bade para bade ukunyi mo ja jong kaying kasem te kajingja ru kadai ka jingjia ka banu lai tarik kum balajia nganum review kai ka jingjia henry kai ka ba nakaliang ka jungi kalong ba ni yo jingtip ngasuban rabe ka ba i pa jong uba mewandri ula ile yato batki para noyalam nakaliang spokesperson banong tu ban rabe yang kalong ba ni sokia kun ni pi ya kan ni ka banta maka jingja abang ba kamde kumaja om kiwe bisuja untuk ngimtip ada ka ba pansatnut ya kibaying sem yang iru kalong ba kajingja kalong ngelap ong da kajingtip namar ba kum pilih osnowi ya kani ka ya shwa ba injano ba ya ila wara lamba da kibor pulit sepo hospital kabade ka district hospital po Sonapur ti ki athu yangi nakaliang ka police department ki athu mo ba kini we ne ki handiman ro mo bedon lang ki athu shai ba
ya ka mobile kamut ba mobile shu uni malak shim na kaliang jongka traffic mo branch kaliang polis ti la kali ba pisaru hiru la da kanshai kata ba pisau shu batang stingkaru pisah ikira ai namar ba umensam ki ong ba don kamban phasu namar la pait kanika ka kemut ti pita pe ja ka duru bangiyo na ka dur jongka CCTV kamera ka tungiyo na po district jongka nega dur jongka da po district medical hospital po Sonapur. Te kalong ba kilitbu ki pulisan to bi. Te udang don ka kes kalong ka ba udang mensa. Te ka jiar ka di ka kes ka ba ka jingjia accident. Te ki pulis ki shim na spot umsa gi bu antu. Ka ba pen saknut kalong ba nang tu ka yung don su ba shim kia bi. Kataru apor ba udang don gi jing mensa. Te nang tu pat laong ba ngia tu yangi li pulis wa to pilitbu ma phine kum litbu. Te ki gyong em ngim litbu su. Nang tu la asura abai daka way ka ambulance te kata ka ambulance kara bat hanta pat la libu supo GMC te ki bai ngesen gum le tu gilawat suamaki te kimyo ki sapentip singi pi namar ba ini ide khot kamut ba unda de uta ul khot uba ulong pura jongi mo namar ba ki jongi kambun ni badai pura ki khot asen jongi kalong ki dehi ki badai ki try kali ki badai ki try jela ki nong nya try jela tikini kinya iki kali ke badai jongki niki transport ke banabar bat kikit ya kamaru de jongka star cement ti kamut bakim da yol athan dan wan jingalang pani tingi ken bet kinu gide ki trokar community bagi ken bet kide ki badon batni lagi don kam jingarap kata ngilale ki por bala debru wat mentaru tingi kalai itu itau pat uni ubajaru de hadin bala pentip na kaliang ki baying kiron kam me jingarap nangi de kat kabala e ngilayarap te kila liwat po GMC nungkong kimyo te hadin kit sa pentip sengi ngila ya hiar no kadega si sonde madan syutip menmit lamit si sejan te si sonde te kam de basu di pentip protokol wada kataru ngila ya mare menya poisiti te la pois tengsi la ki de kodungi ngila wat stom la libut shedu ke 3 station la le shedu hospital Sonapur te nang tang ile po GMC ile GMC bro sisi ni klamyo kamdon kluwe ewa ka karteng ko boong ipa jong ini baja aru kamut ba kamdan ka karteng kata hisutu i seti syar kla chito la to karteng tu kami ham tengi lawat ngimyo adin niwan piang sa police station te lawan sa police station kala mit te laom yang i bangin sa shwa ni se pen bet la sha te hadu ka simondi gidon gidu khot kino elam jungi ru kila la ap ya kata te andre ya kadu ka simondi ru kamut ngimpat labdin syai lai te adin ngilap na adin ba nakaliang police station dang ngilaya wat ngilaya tenru hi nakaliang jongi kemud bakin sawat shim kisa chimkia nakaliang police station ban penyo ya nomor jong ta banyak ambulance tadi ngisayo instali wat lengba nomor ID nomor jong ta ba ai ambulance ngilai wat kila shu ong ini ba karteng de kamdon jong i la shu tho lak thok tu ki shu ong ba ni claim admit ila litno te hadin nangta don nakaliang gid khajungi wan phaino te la nang wat no nakaliang jong kibaying sem bar hadin kila litpe ya kata ka CCTV footage tang gini kisi mo dang kendai tarik kidang yo pe ya kata CCTV footage te gisi ya kata ka durba nakaliang jong i kamud ba ila yo mi te kai ka bangi ngi sokhia ni kolong ba ngi baro khot ni sokhia nakai baying sem mangiru baro khot kolong ba ni parado jungi wadai banyak kali berbud kali kalong ba kajingja kalong ba kalau syong nak ngida ka jingtip dadangi kamshim kia khendian mo te kamshim kia khendian ngej ba kanum jia ken kumni bi kamut ba alis kamut ba nginang ipai la chajong ba lada tu singi na kaliang police department jong asam kin shupat shwai kin custody shwai mo ba indon ni issue kamut ngatrai ba kanum jia kum kani tenre hadu menta kamut kadai ngi sola ban ong ba kadai gajing kinsting dan hangno leno gajing kinsting ba penlong ba menta syukum ni ba nakaliang jong kibai ba thoi nangilang borokhoi kamut yala jong parado ngimyo shu hadu menta te kata kadai ka garanti ka ba ngilaya oh mobile undan kamut bisa ru undan nakaliang jong ni u walaja kamut undan bisa undan mobile mobile kisip kadai jong ubala khat mo mut utu baja mut umdan hire ke mobile ne aku menu ne udannya ke mobile lanjut di pula kata ka syong hai ipa mut play persyang ne man phone ai la sida udan ka phone ni ai Shari ang way
karena ke sarkar cumi kam kikia mri di jaki para do ki jabat ki para jama haga rijo ni kila i kat nutri kila jaki kes ina ya banchu mri shisni naka nugo government ko shi kia ya tai pat jongka rijo mu jo ri jang haru kan naka banta jo ni pat pat ji kia ai kila jana do lai tari ri kani ila da fai ka FIR ko don ka pa jong ni para do Islam jini baca ada file FIR kadang FIR na nartia the balik hamsi initiative from the government juni kalau taken bercakap initiative pai para do Islam jini kum ka transport kaja ka ni ka transport juni di itong kinong bala hadu police station na karti nasa TS Singapore lada phone you hadu muat ban passport ban yara para do Islam jini temut uni transport pendan kami di kenapa di beriujung ya kan digayu. Dia kan kalian kumu bersyukuran lada bahaya tu FIR. Nanti yang lada FIR. Jadi hadu mata kapat pai ke jingira nakanu. Hoat ni kumaha tu ki kenget ini pa juga ye lade. Ayo jingira ke police station na nongko. Jadi sei ke jentia bakandara. Kalau dia kita masih nak tu file FIR jenisnya kalau dia benci kekiaman yang tu sini, produk Islam jadi belajar saja tinggi sim yang ke nuksa bani Arab ni beri juga. Dia ni kepat bagi ni ki transport. Watch penentang ikini produk Islam jadi kumkinyut. Ladek pasupre tinggi wanted ini transport. Ada filek kami ni nak ni institut ni sesi tak kawik senja. Wajib penentang tongki para do Islam sini tongkum kiti driver dari ayu kanu insentif kai ka belajar yo para do Islam sini tongki para do Islam sini driver layak beli kai insentif deki bona hadu mata transport ka still in the dark balik kam shin khiya ni ka pa maka kanu banta jong transport kadi ban shin khiya na mata para do Islam sini babala nang ni sedu asam sekal kata sedu shin kadi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya